Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino tilang silo kanyak? Hindi nang ibitin na babalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka, labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apag sayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apag butbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti madireksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions kun Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti tuloy ti pakasaritaan ana pauluan. Nagsayangen Torquato. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Itortorong at halaga ni Gasat. Oray jak kayat ti umay ditoy. May turong latta ti panagkita ta kanayaw Kapitana. Wan, itorturong nakalatta ti demonyo nga umay agpakita kanya. Ha? Demonyo latama, timang luglugan ken ka, tunggal agpakita ka kanyak. Isong agtalaw kan, jablaw. Anya? Ala, jablaw. Pumanaw kan iti bagay ni Pipito sarangsang. Ha? Kapitana? Sa anak analuganan? Sige na, panawa mo ti bagi ni Pipito. Tamangan nudinan mabaulan, talakapsoten ti bagi na ako lapay. Kapitana, sa anak analuganan ko lakmert. Kung sa anak kapsot nga, oray ko lapitak. Kat no aramay tinaluganan ti aramid mau. Ni Kapitana mo? Sa anak analuganan ko nakmanain. Umay kulayawi dun ni JR nga anak ko. No kasta nga raw, baliwa mo ti style mau, wine. Panunutem pa'y nga umuna dagiti sawsawang mau. Sakbay nga ibalikas mau. Tapno saan ka mapagbidutan a malugluganan. Oray maluganan nak, basta sikat ti mga law kanya, Kapitana. Ilo siya kas kada Orlando, ba't hindi mang tap-tapis kas kada mang sinsintok kanyak? No di mo kaya ti matapes, kas kada masintukan. Or no, sa mga rutigaraw mau, pipitaw. Ha? Amangan no saan laangan asintok ti maramanam.
Orayong pa'y siguro ti flying kikaw. Apay, kabailan pa'y nga ron ang flying cake met, Kapitana? Ibagamlaang no, kaya't mau ti masampolan. Sige man nga ron. Diyak ngamin pa siya nakas idi pa'y lati kabailam ako mogtar. Sigurado ka? Adda pa'y kanitom nga umatras, pipitaw. Sana nga umatras, tamok adi mo mutla kabailanan ti kas iti sigot akong tarmo, Kapitana. Kasta? Ay, sige nga rod, Ikan ka iti sampal. Pipitaw! Daddy Pogs! Hoy! Pipitaw! Agring ka! Kapitana, apay ang naturog ni Daddy EJ para angan nyo? Makaturturog siguro na yun Iso aday jay, naturog matan. Di matla makariingan? Di kagdanag ta agriing to matlaang ni Dadem. Apay ngamin ang naturog EJ karuutan. Nagawid ko maan naturog? Ha? Makariingan ni Daddy? Jay? Daddy? Nasaya at mag tanakariing kan pipitaw. Apay ang naturog kay EJ para angan, Daddy? Agay ayam kami laang ken ni Bakes. Idikon, naturog kamutan. Kuha, naturugak Saan matikunak? Yak to pa'y narik na di kong termo, Kapitana. Ha? Kinugtaran na ka ni Kapitana, Daddy? Maabak ka ken ni Kapitana? Kuha, saan gayam? Saan nakakinugtaran ni Kapitana? Kunak no maabak ka ken ni Kapitana, Daddy? Saan nga raud? Yap naklang itay sana itorog kukit din ajak na popootan. Ay, nagmayat gayam ti matorog iti paraangan nyo, Kapitana. Nagpariin. Palusot? Di mula kayat nga klunan kini JR ti kinapudnaw. Katinaklan ko matan, Kapitana. Makaturtorogak, iso ang natorogak iti paraangan nyo. Anak ko, natuktukol sa matan dagiti tultulang ka. Ha? Apay ang matukol dagiti tulang mo, Daddy? Nagpiksa ngamin, di pa nang masahe ni Kapitana kanyak. Iso akas lang natukol dagiti tultulang ka. Minasahe na ka ni Kapitana, Daddy? Kasta nga raud, iso aday jay, nakatorog ak di paraangan data makapatorog din na pigsa masahe na. Anya pala ti kukuam, tadi ka pala agsubli iti ayan ti inam, Gerald. Diyo kayat, ngagtali na udak pala ang dito ayan nyo, tatang. No, ikan na kuma iti kwarta iti tunggal oras, apa nagtali na mo dito'y ayan kao, di nagsayaat kuman. Adda sirbe, ti kaadam dito'y. No kasta, awan serbik, awan kwartak, tatang? Ha? Adaya mo timbagbagak akasta. Kasla, kasta ngamin ti kayat yo apagparangan. Isa, sige, jakon umumadi ti balayo, tawan ti kwartak. Ne, saan akasta? Anya kamutan, agpasugnod kaladagaws. Umay kalataa. Kasano kat kwartalatan ti aday ti utek yo, tatang? Gagangay na ata, saan tayo mo't amabiyag no awan ti kwarta tayo, saan aya? Dayta tinagbatad a kinapudno, Gerald. Iso asakbay nga agawid ka, papetpetan nakmet iti kwartak tapno adama ti apirasak iti bulsak.
Abit lang, umayan! Sino mat nga taday taya? Kapampanaw laang ni Gerald, adamanin ti umay. Imbag ko man no pagsayaatan ti ibagaday ta. Turquoise. Nay, Lucia, si Kamag. Adda pagsayaatan nga isang baymaw? Umayak lang agdamag. Taamkak nga adda dito'y ni Pipates. Awan dito'y ni Pipitaw. Jak to pa'y nakitkita di kararwa na nagmalmalam. Jay bagina ko nama. Si bibiyag paimot ni Pipates. Anya ka matan Turquoise. Ibagamkit day no nakitkitam. Saan nga rod? Saan ko nakitkita ni Pipates? Nukasta. Ha! Amok nga rudan, ti ayan na. Ha? Ayan na kuma? Napanagbabae? Di kang danag. Taawan, timayat, amang totop kan kuana. Makapakatawa ka met, Lucia. Lako man im-im may dito ayan mo. Tawan mo't lang ti Sir Bim akasasao. Nay, agungat ka kidan. Ibagbagak laang matipod no, nga awan mayat kin ni Pipito, no atapam anapan nagbabae, iso a safe kaken kuana. Sumardang kan. Sige, tama pa nakijayan ni Kapitana. Ha? Apay amapan ka iti ayan ni Kapitana? Anya ti aramido mi jay? Awanan ti bibiyang mau. Kaya't ko laang masigurado ti atap ko. Sige. Na, mapan ka na, ijay ayan ni Kapitana. Napan nga tayo ijay ni Pipitaw? Napan na kinita ni Orang? Kapitana, parwaram lagan ni Pipates no adda diti balay mau. Nagawid dan kini JR. Anya, no kasta, pudno ti atap kaw nga imay dito inipipita o. Wan, imay na inayaban ni JR. Nagsiniliwasiw kayo la siguro iti dalan. Apay nga men nga imay dito ni JR. Naayatan ijay bakas, kat iso ti inayayam na. Anya abakas? Kat jay bakas anya pa'y kuma. Jay bakas a tao? Wano jay bakas a sunggaw? Na, aguray ka man, Lucia. Anya man na hindi kaya't mo apagparangain. Anya tamok, ang mga nor-aramatan dalaang jay sunggaw, tapno kaya't dalaang nga umay dito'y jay asawak. Adda siguro nangisay apanggap da. Apay, Lucia. Aging gakadiita kat atapam apagtatakkunak jay asawam. Ha? Kasta ka day ti kinaawan pa nagtalek mo di tabagayem. Tasyaklatan na kanayaw ti pagat atapam. Ay, awan mo nukastam laeng Lucia. Lamutin na kaday ta kinalaing mo nga agatap ken agimawn. Agbibiyag kalatan di ta panagimemon mau. Kasanaw, sika ka na yung tibida ka ni Pipits ka. Di kagsangit akasta. Nukasta ni Pipitaw, jay asawa maun, ti ayan ti problema. Amang ano nalabos matan ti panagimemon mau, iso akay kayat nakamo na pagimimonan. Agang, di kagkanag, jakmut pagan ano na ijay. Nagbakbakitak pa'y lang arot abalasang. Nukaskin ni Pipito met lang arot titutupak. Agpanunot naman mag, Lucia. Ayan ni Pipitaw ta pagtalawag. Na, sasawang matur ko ataw.
Kas kala bumalay mutan dito'y balay kaw. Amok umay nakabambantayan ni Pipitaw dito'y balay mo, Kapitana. Kat sikamat, kayat mo mat, imbes at itrabahom dito'y barangay tayo, ti asikaswam. Naa? Imbutos da ka dagiti ka barangayan tayo, tapno agserbi ka kadakwada. Saan atapno aggarampang iti pangit ken kulapit. Ouch! Anya ka mutan. Nagpaspas na ita imam. Diyak mapupuutan ti panagdisuna. Iso ajak mo't malisyan. Ay, anyan? Pagbalinan nagpayon ngawan serbi na Kapitana. Amok sumanao ka iti maday. Tadi nagkayat a Kapitana dito'y barangay tayaw. Sipod pa'y anggad. Saan aya? Kat saan mo't asika nga mentirombang a Kapitana? No siya tinangabak a Kapitan. Ay, nagdakkel kuman tinagprogresyon daytoy barangay tayaw. Nasimento kumaamin na kalsada. Uray dagiti tambak ti kataltalunan. Simentado kuman Kasta ka progreso kuman ti barangay surot-surot no siya ti Kapitan. No si ka ti Kapitan? Amok pay. Ang mga numaibol sa amin ng budget ti barangay no si ka tinagtugaw. Iti dayta kinarupat kwartam. Ay, awan lat amo kontor kwataw. Dayta lamang tangtangad siguron iti ira ti barangay ti pagalistuam. Isot ko na taday ta tinagbatad. Torkuato balingbay. Gerald, bantayam jay inam kendi mo itulok nga asit gan ni Pipitaw. Sinurot dak dito ayan ni Nanang tapno ibagayo lang dito kanyak? Tapno adda serbi na akabalay mo ni urang Apay kayat mo nga raw, apapanawan dagiti bumarangay ni Nanang mo iti pwesto na. Gapo iti immoral nga aramid na. Tatang, sana kasta ni Nanang, awan, ti mading aramid na. Di mo lang mo mat amangan no makigtot tayo langan kat saanan ani orang ti Kapitana, ta siyakon ti Kapitan. Makita yaw, ti bagiyo latta ti pampanunuto nyo, Tatang. Di yung matakdiran ti kinabalingbing nyo, Kat balingbingak mo't talaga. Balingbing ti apelyedo. Iso-aso katamki din ti apelyedom. May mayat ti Gerald Balingbing ngem Ay, saan ang Tatang? Di magiba aklatan. Diya kung sukatan dahi tang apelyedo. Huston kanyak ti amok asika ti amak, Tatang. Apay, ibain mau ti apelyedo. Ni, saan, Tatang? Jak ibain di apelyedo. Ngem ibain ko launa di arami da balingbing. Basol ko nga raw no balingbingak. Saan yung nga raw da basol ti balingbing apelyedo yo? Ngem ti basol yo kat ti arami diyo a balingbing. Naggapu kayo ijayan ni Kapitana, saan ka day? Wen, Mami, inayayam ko jay bakas ijay. Sino abakas? Jay bakit abakas? Ha? Awan mat tinakitak abakas-abakat? Talalaki jay bakas, Mami? Kat no nagdakkel jay bakas ijay. Saan mo la siguro nakita? Siyak lang amin ti makakit-kita iti kinabakas na. Ha? Sabali ti matam iti matak? Tasi kalaang ti makakit-kita, Mami? Huna, sabali at talaga ti panagkitak. Kat ni Dadem, anya ti naramid na ijayan ni Kapitana. Naturog, Mami. Anya? Naturog ni Dadem ije balay ni Kapitana? Wan, Mami? Sino ti kaduan naturog?
ni Kapitana Orang. Anya, nakitiawanan ba nagkaturog da? Saan? Ni Daddy la ang tinaturog. Tami nasahi ka nun ni Kapitana. Isuan na iturog nan. Anya, inilot ni Kapitana ni Dadim? Hawanan ba indagijay adwa? Pipitaw! Pipitaw! Ha? Makuangat kayo kin ni Daddy, Mami? Saan? Napigsala ang tibusis ko. Tapno mangag ni Dadim. Pipitaw! Apay ayan, nakalalaaw ka. Ayop ka, bakas! Ouch! Ouch! Anday ka, nagadabit tuwan. Apayan, hanyag basol ko kang kalosya. Saan ba't alamok terupak tapno si patambi tinagpipig siya? Saan alamok day tarupa, Tarupa ni Satanas day ta! Diablo ka! What? Pagbanagan ti pungtot ni Lucia ken ni Pipito. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti pakasaritaan ana pauluan. Nagsayangen tortuato. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang. Sound effects ken musika JR. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nakikidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!